iwe mbuza inobora mbuze nkabura kugarukamu shana wambuze buzo bya bitine makure okuza kugamba busha bite dada wenchi no kugamba busha ona nyabuze mabrusi ndabuze busha nanyato bono bano yera kirano tinangu hate kinaza kubuza ntiza kupere migarukamu ninga umusango no kusinga kawedde mudda nugunsinga shindiyo mukoti mbuza nyondi janyenda kushuma kwanso kaza kureke abana beki bari yono bakora binaje ngo bazite kandi nyenda kira kubuzo ngariche yine kintu kinkwenda kwetegereza hagati akakwata kali hagati yawe na Aunt Anet kawedde mudda awech Aunt Anet kakwiza we to kumtwaza nkaba Aunt abandi mazima barambawe ino kintu kunta kuchetegereza dadi nyeno ngande abo kuba Aunt kakwiza ino ko kujeno kajaberera kinkule point ukatemboku ukatereza buri kimwe we kakwiza na yana kurara no muitere mbuzi Sitani aline chima. Matuwe tubateme mpaya tujitahe koka hizo ndizo. Na una kwa kanyama kaka tukagura no yevzazo ora bahogenda. Koka anti yaria na ngoto kuno kuzakwata kubasa kuzakora. Hata chingo na kwebuza dadi. Akakwata kali hagati yawe na Anet nka. kawedde mudda Ogwa hele sira cyabarze ku cyantangarize. None bintu tanti cyakubwarwa ya nembo ombusenta kwa tine kitarumu. Konka kwa kwiza antaho janguzo kugura bwizi gwera hale. kawedde mudda Tumahane isa kwisha shanga kanu mama na baro. Mame tokumana ayegendeye na fuha. Izo kuna je kuna nashanga mchinjira mu kuna je koda mwaguruka yemwe pressure nayibuza iki niki. Jesus! Ati ntakagambire mami. Nyeno ngambira kiya akakwata kali hagati yawe na Aunt nka. Mama. ayibambe kawedde rusu mudda ngantagambire ngantakuona njya kumanumbuze buzo bitine bijemere okumbuze buzo bikuru birengire myaka yawe ebuzo byamaze ngantagambire aza bruska ngambere ninza kufutera kana bokora nongambere binani nchima unarewa kuma no okanza hare yawo ico kunza he tshima samti kufutera utijaga kakumbuze buzo bituchizire bitine makuna bitebyo no mbuza ki kawedde mudda Kanga do kujera mshaneri izo. Ntakufitinde ntatire muko kugira ngo rutatu. Erizo niza kushisha hagati yawe na mami. Mamutangine ebinte bota birecenye ningo tangambira akakwata kali hagati yawe na mami kakamanya nkanye Bruce the Holy Ghost niza kushisha Agambiye. asa Bruce ni kufutera kandi kawedde yena mudda kuona injogwa muhero otijaga kakumbuze buzo byamazebyo haza ko kamante kana kutanto mungaro kanto kumuhoguma wabo kino yukanga niza kukwata shanurare kandi hati nyena kufutere mwana wayendo bugambi Ezonation Agambiye. mazima babaziyana bazara koka Bruce no fashion nanyi Mbirundaka Yetware